Hari mucemanio uyu wa hamwe mwena wa Keno Murang'a uria wikinyitio ni directors matanyihiire 150 kuma matinga-ini ma macani gitaro-ini gia gatagati wa bururi na gwikinyio ni ya memba bodi ya KTDA kuma zone icio 7. Directors aya maugite matire na ureganio wothe wa ithurano cia directors mwaka uyu, indi no nginya itabanio thutha wa kurekererio kwa bonus iria marauge gukorwo mbemba-ine. Mitaratara ria tukoretwo nayo ni tuhete mbeca njega kuma iria factory cia mbere cia KTDA mwaka uyu niguo turarorete kuringana mathabu maria twikite tukuriha mbeca iria nyingi muno in the last 60 years. Ucio tuhurira rero ucio Indi ona kuri uguo makiuria bodi ya macani kwaga kuingirira githurano kiu, uge wao kinyito mbaru ni mubunge wa Gatundu ya Kianda niwe Gigi Kagombe uria onake no director itinga-ini ria Theta Kiambu. Munaketi na TBK and TBK ilikuwa a complainant kwa hiyo kesi ya majani chai, si ndio? And then wanasema watasimamia uchaguzi. I don't understand how people operate because there's no commissioners in IEBC. Act number 2020 hali ya namba 5 ikauga maundu maria magiro gwika na hatiri handu yugite ati T-board ikirora ithurano cia macani. Gacoka ngenda kuria kiuria kimwe, ithurano cigikwo mundu uria ungimenya wega rire ithurano igekwo nio manga ati uchaguzi ati tufanye AGM mbili na ni pesa ya mkulima, hiyo tutakubali? Mimi nasema hivi kutoka hapa leo hii mkutano, Kahio moves on with that agenda and we are going to call our farmers to the road. Yes. Are we in agreement? Na thutha kweherio kwa macira maria matwaritwo igoti-ini ni arũgamĩrĩri matinga na hau kabere magithitanga minista wa ũrĩmi na munene wa watho, arũgamĩrĩri aya marauga ngarama ĩno matingĩtĩkĩra ĩkuo nĩ arĩmi. Tondu turaiguire kwina andu marenda kuoya mbia cia mũrĩmi mathi makanengere tũrĩ anĩme. Andu arĩa matwire matunyamaragia igoti-ini ati riu nio meretwo moe ciringi milioni 560 mbeca cia arĩmi ati mekire mihuko ya nigetha moke kugia murimi. Ndio wamesikia kuna pesa tusalibere mingi, sasa hii ndio wanaleta wale directors wa kitambo ili wakuja kutangaza bonus gani? Itawezekana? Itawezekana? Bado wange mamenya mbeca ni tukurihwo marathi maracokana thutha marajia kuthondeka ura mekuria mbeca citu through the use of the lawyers. Ngiriboti Rainoro TV kuma Keno Muhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.